Mila i ja pravili smo čupavce. Dobro, ja ću praviti tortu s jajaca. Mlijeko. Sad mlijeko. Sad pravimo. Šta sad stavljamo? Ovo. Prašak za pecivo. Snima. A sad pravimo fil u pola litre mlijeka, dodajte 6 kašika šećera, pola margarina, 2 kašike kakaa i 100 grama čokolade za kuhanje. Dobro promiješajte. Potom režite tijesto na kocke, a mi smo imali kalupe u obliku jelke, zvončića i pahuljica. Tijesto potom uvaljajte u ovaj fil, a potom u kokos. Što više kokosa, to bolje. I tada, čupavci su gotovi. Prijatno i sretni praznici!